Iya mau kayak beli kono rakso kalau kau bombeyu, wan kisah nangkan ko, wan kulikan nanalak, nangkan ko, wan kekayung kabna, karyang kabna, wan speaker o yung musong ko kasinat kan karos, wan kusong ko bunglap yung musong ko kasinat ko song ko bungkan karos, wan kisah martono isang sa bunglap lelang kapaharan. Rangot program ni Usuhn Rahn play bacaan station, usenuya cungal kapese o meput Polis belakang, orang kaya macam ni, insan salah John Way. Ada kacang kupura boleh cek kita untuk polis belakang. Irai kan membaca wan arrested, membaca insan salah program, so coba mereka tertarik dengan malu pun, apa charge, boleh kita tertipkan mau orang yang sobat arrested. Ia cerai kan. Nari isu kono Usuhn, dia kita sekarang scene Lincoln arrested cuma ada seorang wai paling sombar. Look aptaya pil arrested ki chungale sa kawai panang sompa senenilon arrested ki chungale sa kawai panang sompa ni ris walu managap men arrested chungala ti Francisco Barnabas arrested ki sugaw tin changa uran sa kono no wibo ni ris tuang June je chiraigan me arrested tani kail arrested ki kidnap te wasa ramasanan wasa mimia walang kiswasa o bil asa wache bil asalan battery te kame armas minute Lawrence Rain arrested ki bil wasa ramasanan ni eso chala muy o bil ni asa wache bil kame armas minute Tony Samuel arrested ki ni bil kame armas choro ni silisa kan sombongan Usuhn ia ceraikan arrested Antelin Chak arrested ki kaunabak Nailin Arn arrested ki kaunabak o Lino mataki arrested ki sukaw sinchang ako na sa puno ng ibagon o belgaskir ki stosa o loyang pelgabot stosa choro ni Chulayo riagatri sa kayo ia ceraikan arrested kaniti tosis arrested ki kaunabak ni yang sewaja pil sukaw cinca korona sa pun ng webon. Vincent Frederick arrested ki sukaw cinca korona sa pun ng webon. Fred Rangamasaw arrested ki kaunabak. Anton arrested ki sukaw cinca korona sa pun ng webon. Jeffrey Simon arrested ki sukaw cinca korona sa pun ng webon. Ni yang sewaja pil katiyak tama cumala sa kawai ni yang so Tapi kalau cuma sekolah ini yang cuma cakap orang dan sab, tuan yang orang itu kan. Neriawan Julai, ia ceraikan beberapa orang arrested. Erickson Marley arrested ki kawan apa? Louis Segenberger arrested ki sukaw cinca orang dan sab pun orang itu kan. Eliam Soram arrested ki sukaw cinca orang dan sab pun orang itu kan. Di situ ia cakap rai beberapa orang arrested. Davidson Carson arrested ki chungala sa kawai panang Samba. Jordan William arrested ki kawanapa o chungala sa kawai wasa silibo na lang ituan. Starcher Reminem arrested ki kawanapa. Antero Willie arrested ki kawanapa. Ni Usuhn ni Payu July Payu re sa kayo ya churanga me pachuan arrested. Jordan William arrested ki kacungan lagi ramas memi panang sembari sekau cungan sekawai J.J. Cantero arrested ki kawanabak Marvin Ringland arrested ki kawanabak o cungan sekawai wasa silibon na wibagan Lily Jane Chang arrested ki kawanabak o cungan sekawai wasa silibon na wibagan Irai kan ma arrested sang ni rei sekono June o lentong ni Bayung July Ragacin ko pura pa yung kaktawang na iran kapayasa kay kacaman pilong yaw ipakan istosakan mawala ko na ng ipakan masyala haramas taga pagpag yaw yung panili koras matsualan ki iranan kalangan o kacing kamagat siyang istosakan kas po na pilmen kacaman ong iranan bagay tiyangagis oran ng sabakan po na ng ipakan siya mo yung kwan siri o tiyangag oran ng sa tetray Bil men kacaman ong way pompe
So cha mai PGM pon site wong kan pon and way pokon up melon pon nan labakan. Pileo men kacaman ong way pon pe chalen mangi memberwana so cha mai armasen patuk kolakon tabil semoga. Chuko pocach kaina boy pon pe. Sepa chawon wewoki mainin rak o so chocho ma chongso irailen patuk pekisong kara pa chocho pe. Pompe kusinet tinapi chuka pocach and the talk lan win pompe. Say kincha mukta klayu the kusinet yu makukota mukutala inang kusinet memian chabiyo. Karata mengachaman wat pilew and sensalang way pokon ran mangi memarwana socha muy pompe. When you rapkat mukana and sensalang sukset imen pilew kaprayang actual kapungkalangan of 6 years pwede kabesa maging sensalang wewe open and ready o way pokon and pompe. Sa pagpagidya sa muray sawas, meron kalap ko isoko sa pagmagtay wiwich, way makulangan kay tayo, magkaypan, kabayabay at chay lapso dyan kinlimpak ng mga chay ba sa tsukak kita. Sayang kami nila paluwach, paliyang kagala ko sinit, maway kabayabay yu, anana iray ng sawas pa ng bungaray, kinlimpak pa ng bungaray. Maso, chay ba tsukal ko sinplaut, at chay ba sa tsukak kita, pwede chay tsukak, kau ciyang sa macam bukan begini. Ima karena kasarnya kapraya yang actual pek bang kormai, mailan kura o kecai leu penuh sama saya sama macam wewaj, pekcai lengkap kehalasan tak macam kecai lalu. Even kalau si gilau beliau kacaman kicau wei bukan, wei mai tani rayakan macam lagi ya cipta muk itu tong poyut, ab melet pompi, wasan quarantine macam MMA nanti kerja. Socho mai wala mai kasal jel socho lipilipil ije sinjual mai ta engkak pacola socho mai armas engkak chuang railakan me pat wasa pilai wasa me karani wasak set sungulen yang kai karani wasa me quarantine yawi pagpag yawi son light kan tenong karani la wasa pa sumawat meto o tabano tawang irai son light kan socho kap kembal wasak so makom katlapan naiset pokoknya lain tu kembali wasawat quarantine waktu yang amai ni match makanya insan yang cowok pokon ulian te public safety yang sekarang misik wasakan makin socer tesakan cowok pacawan sama layak mereka cowok berbang tiang kecil wasawa sekecil bagi actual pokok menon lap actual tetangkan memelang image kalangan kubur karusian kasih dia